Nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumerwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Twongeye kugaruka hano muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi babiri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi babiri kugenda bigaragara ku isi muri rusange, ariko twebwe twibanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku ntambara ikomeje gusakiranya igisirikare cy'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Turi ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 12 ni 2025, tugarukanye icyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ni byinshi rero biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biri kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urugamba rwakomeye ndetse kandi urugamba rwabaye ihurizo mu rwego rudasubirwaho ndetse kandi bidasanzwe muri rusange. Turaza kugaruka kandi ku mabombe adasanzwe yaje guterwa n'umutwe wa M23 mu misozi yahariya za Kibitoki. Ni nyuma yuko kandi umutwe wa M23 nyuma y'imisi igera kuri 2 utangiye gutera amabombe hariya mu bice byo mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byatangiye nyuma yuko umutwe wa M23 nawo utangiye gutera amabombe mu bice byegereye aho umutwe wa M23 uherereye, by'umwihariko mu misozi yegereye hariya za Kamanyura, za Ruburure ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubu muri aka kanya turi kuvugana kuri no tariki idasanzwe, urugamba rwakomeretse kandi urugamba rwabaye ihurizo ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu M23 yongeye gukora operasiyo idasanzwe, operasiyo Karabutaka, ni operasiyo simusiga yongeye gukorwa n'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi nacyo cyagarukanye imbaraga zidasanzwe, ariko nanone ntawatinya kuvuga yuko ibi byose bikomeje kugenda biba ikibazo ku rwego rudasanzwe, kuko nk'ubu mu yandi makuru tukuzaniye aka kanya, uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwatakaje abofisiye bagera kuri 4, harimo uwitwa Lieutenant Colonel Minani. Turi buze kugarukaho tukaza kukubwira ese bamurashe gute, bamurasiye hehe. Lieutenant Colonel Minani yarayoboye urugamba hariya muri Sud Kivu, by'umwihariko hano kuri axe yegereye mu byerekezo biva hano Uvira werekeza mu byerekezo bigana za Bukavu, ariko nyuma y'urugamba rudasanzwe rwaje kuba hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 yahise igira gutya iramurasa mu buryo budasanzwe ndetse kandi apfana n'abaofisiye bandi bagera kuri 4. Ibi kandi biza kuba n'abarinzi bose bari barinze bano bagabo bose baza guhitanwa n'umutwe wa M23. Ibi byose turabyinjamo rero, turaza kwinjira muri iyo misozi yegereye ahitwa muri Uvira, tuze kubabwira icyitwa imisada idasanzwe y'abasirikare baba FDLR ndetse kandi na FDNB ikomeje kugenda izanwa mu misozi yegereye hariya muri Uvira. Ibi byose kandi bijyana nuko umutwe wa M23 nawo hari imisada yamaze kuzana muri la misozi yegereye hariya hafi neza na za Ruvungi, nyuma yuko M23 ifite gahunda yo gukuramo iriya misozi yegereye hariya za Ruburure, by'umwihariko iriya misozi ya za Kabumenge, cyane cyane n'iriya misozi yegereye ahitwa za Rungutu. Ni M23 iri gushaka gufungura umuhanda route nationale 5 uva Bukavu mu byerekezo byariye mu Mosho ndetse na Kamanyura, kugira ngo M23 ibone buryo ki izana imisada y'abasirikare bagiye kuva muri biriya bice byahariya muri za Bukavu berekeza neza mu mujyi rwa hagati wa Uvira. Nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, biravuga yuko umutwe wa M23 imbaraga ugarukanye ku mirongo y'imbere ku rugamba ari imbaraga zidasanzwe kandi zigaragarira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bikavuga yuko ibifaru bigera kuri 36 byamaze kuzanwa mu byerekezo byegereye neza cyane mu masanganya y'imihanda ihuza Uvira ndetse na Bukavu, kandi bikemezwa yuko umutwe wa M23 wamaze kuzana icyitwa abakomando b'intarumikwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ibi rero byabaye ikibazo ku rwego ruri hejuru, nubwo igisirikare cy'u Burundi kiri kwicuma cyegera mu misozi yegereye ahitwa za Ruvungi ndetse kandi mu misozi yegereye ahitwa za Ruvungi. Ibi bikaba biri gukorwa n'umutwe wa M23 mu rwego rwo kugira ngo M23 igire gutya
irebe ko biriya byerekezo byegere hariya kuri pozisiyo zigana za Cibitoki igisirikare cy'u Burundi kidakomeza gusheringa amakompora ari kugwa mu byerekezo byegereye za Kamanyora. Ni urugamba rutoroshye kandi ni urugamba simusiga. Uru rugamba kandi rurajyana nuko uruhande rw'ikitwa aba FDLR bavuye mu Rwanda muri 1994 bakoze jenoside bagahungira ku butaka bwa Kongo mu bice byinshi bitandukanye bagahabwa indiri n'abanyepolitike bakino gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi abenshi muri bo Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo akabahereza igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu amakuru angeza aka kanya nuko FDLR zose ziri mu gihugu cy'u Burundi abarenga 6300 bose bamaze kwerekezwa mu byerekezo bya Uvira. Ubu bose bari mu isanganya ry'imihanda yegereye za Kavimvira, abandi bari mu misozi ya Kiriba, abandi bari mu byerekezo bigana za Karungwe, Kitara, Gomba, ndetse kandi bikavuga yuko no mu mihanda yegereye hariya neza cyane mu byerekezo biva Uvira werekeza za Fizi. Aha hose uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugenda bohereza abasirikare mu byerekezo bigana muri no mihanda mu rwego rwo kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibone buryo ki gihangana ndetse kandi gihatana n'umutwe wa M23. Mbibutsa yuko umutwe wa M23 imisozi yegereye za Rugombo, imisozi yegereye hariya neza cyane za Ngweshe, ndetse kandi n'imisozi yegereye za Budodo hariya muri Walungu, M23 yamaze gushyitsayo imisada idasanzwe. Bikavuga yuko kandi umusozi witwa Ngweshe iriya hano muri Walungu M23 yongeye kwakubitiramo igisirikare cy'u Burundi. Ibi kandi bikabiri gukorwa n'umutwe wa M23 mu rwego rwo gufungura ino mihanda ihiruyemo na Uvira ndetse kandi na Minembwe, mu rwego kugira ngo M23 yirukane igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gifunga imihanda yose ihuza imihanda iva Minembwe yerekeza Uvira. Bikavuga yuko rero kwikubitiro umuhanda uva mu byerekezo bigana hariya za Budodo ndetse kandi na hariya za Nduba, M23 kwikubitiro yamaze kuwambura iruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nk'uko amakuru ari guturuka muri misozi ya Warungu. Urugamba ubona yuko rwakomeretse kandi urugamba rwabaye ihurizo ku rwego rudasanzwe. Ni mu gihe kandi tukiri ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, amakuru aturutse ku mirongo imbere ku rugamba biravuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, nyuma yuko abitwa ba Colonel Minani ndetse kandi n'abitwa ba Lieutenant Nzurumukiza n'abandi batandukanye baguye ku mirongo imbere ku rugamba, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwamaze kwemeza yuko ubu ngubu aba FDLR aribo bagiye kuyobora imirongo imbere ku rugamba. Ibi kandi biri guterwa nuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nubwo ruri gutakariza ku mirongo imbere ku rugamba, ariko abasirikare ba FARDC bari kugaragara bagira gutya banenga bya hafi ndetse kandi bagaragaza yuko batishimiye uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Abenshi mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi twagiye tubikomozaho hano kuri TV Dunia ni Kote, mbabwira yuko bamwe mu basirikare ba FARDC harimo n'abasirikare bakomeye ndetse kandi utibagiwe n'aba FDLR, abenshi muri bo bakomeje kuvuga yuko ngo abasirikare b'abarundi abenshi muri bo bari gutinya urugamba, bikaba biri no gutuma abenshi muri bo bamwe mu mabombe bakomeje kugenda batera mu bice byinshi bitandukanye, akomeje kugenda arasa avegrema ntagire ku mwanzi, ahubwo agashengura ndetse kandi agahungabanya bikomeye icyitwa societe civile n'ibikorwa remezo by'abaturage. Ibi kandi bikavuga yuko bikomeje kugenda biteza inkeke ku rwego rudasanzwe. Ibi kandi bivuga yuko uruhande rw'igihugu cy'u Burundi, bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bari gutegura imyigaragambyo idasanzwe, n'imyigaragambyo y'abaturage b'igihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bamaganiye kure cyane ibiri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ni nyuma y'amafoto ndetse kandi n'amavideo akomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye agaragaza iby'igisirikare cy'u Burundi kiri gukorera mu misozi ya Sud Kivu, cyane cyane muri bino byerekezo biva ku mihanda isanganya ihuza Uvira ndetse kandi na Bukavu. Bikavuga yuko kandi uruhande rwa societe civile y'igihugu cy'u Burundi bagiye gukora imyigaragambyo yamaganira kure ibikorwa biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ni nyuma yuko kandi ingabo z'umutwe wa M23 ndetse kandi Alliance Fleuve Congo bamaze kugaragaza yuko bo icyo biteguye ari uguhangana mu buryo budasanzwe
budasanzwe kandi budasubirwaho. Ni nyuma yuko kandi umutwe wa M23 uri guca amarenga yuko ugiye gukora igishoboka icyo cyo cyose ugahangana n'ibitero by'igisirikare cy'u Burundi bahereye mu bice ibi bitero by'igisirikare cy'u Burundi biri guturuka. Ni urugamba ubona yuko rutoroshye ndetse kandi ni n'urugamba ubona yuko rukomeje kugenda ruba ihurizo ku rwego rudasanzwe ndetse kandi rudasubirwaho ukurikije uburyo ki operasiyo Karundura, operasiyo Karabutaka ziri gutegurwa ku mirongo imbere ku rugamba. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rushobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye. Ni nyuma yuko kandi biri kuvuga yuko mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyaba gikomeje kugenda kigaragaza yuko kigifite inyota yo guhangana ndetse kandi no guhatana n'umutwe wa M23 ndetse n'icyitwa societe civile y'igihugu cy'u Burundi itishimiye ibiri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi kandi byatangiye nyuma yuko bamwe mu basirikare b'igisirikare cya FDNB baguye ku mirongo imbere ku rugamba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo mu byiciro byinshi bitandukanye ndetse kandi no mu bihe byinshi bitandukanye. Bamwe mu baturage benshi mu bagore bari bafite abagabo babo mu gisirikare cy'u Burundi bagiye batangaza yuko bagiye babazwa bikomeye n'ibyagiye biba cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abagore ndetse kandi n'imiryango myinshi itandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi yagiye ivuga yuko yagiye itakaza abantu babo ku mirongo imbere ku rugamba, ariko igisirikare cy'u Burundi abenshi muri bo nibababike. Aka kanya bakaba bari kuvuga yuko bamaze kumenya amakuru yuko abenshi muri bo bamaze no gushyingurwa n'abaturage bo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo imirambo yabo itanukira ku misozi. Ibi kandi ikimenyetso cya mbere naguhereza bamwe mu basirikare bagera kuri 41 bashyinguwe hagati y'itariki 29 z'ukwezi kwa 11 2025 muri la misozi y'Iminembwe, nyuma yuko aba basirikare bashegeshwe bikomeye n'umutwe wa M23. Nago urugero kandi rw'abasirikare bagera kuri 39 baguye mu birembo bya Mwenga nyuma yuko M23 yatatse imisozi y'Imwenga igashegesha bikomeye uruhande rw'igisirikare cya FDNB ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ni urugamba kandi ubona yuko rukomeje kugenda rukomera cyane. Ni nyuma yuko kandi societe civile y'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko ikomeje kugenda igaragaza yuko itishimiye ibiri gukorerwa ku mirongo imbere ku rugamba, ikanavuga yuko kandi n'abakomerekeye ku rugamba cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abenshi muri bo batigeze bahabwa n'indishyi y'akababaro cyangwa se ngo bahabwe impozamarira. Bikavuga yuko kandi n'abagize gutya bakamugarira ku rugamba batari kwitabwaho mu buryo bwiza nk'uko biri gutangazwa n'imwe mu miryango ifite bamwe mu basirikare bari hara ku butaka bwa Kongo cyangwa se n'abavuyeyo. Bikavuga yuko ibi bintu rero biri buze guteza akaga ndetse kandi n'ihurizo ku rwego rudasanzwe. Mwaba mwabimenye yuko se icyitwa umutwe wa Regitabara nawo wamaze kwambarira urugamba kandi ngo witeguye kwataka igihugu cy'u Burundi, nubwo icyitwa Regitabara bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko yigeze gusohora itangazo muri no minsi mikeya ishize ivuga yuko itandukanyije n'umutwe wa M23, ariko biravuga yuko ibi byose icyitwa Regitabara yabikoze mu buryo budasanzwe bw'amayeri akomeye cyane ya gisirikare. Uno mutwe wa Regitabara wifitemo biravuga yuko umutwe wa M23 mu buryo budasubirwaho kandi biri kugaragara mu rwego kugira ngo urengere ndetse kandi utabara abaturage bakomeje kuraswa n'umutwe apruta n'igisirikare cy'u Burundi n'umutwe wa FDLR n'abafatanyabikorwa babo abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, za Colombia, Argentine, Mexique n'abandi batandukanye. Biravuga yuko M23 ariyo yagize gutya igasa naho ibipanga na Regitabara mu buryo budasanzwe bwa kinyamwuga, bakemeza yuko bagiye gusohora itangazo rigaragaza yuko iyi Regitabara idafite gahunda kandi idafatanya n'umutwe wa M23. Ariko mu makuru ashingiye ku butasi akomeje kugenda atugeraho aka kanya bw'igisirikare cya FDNB, biravuga yuko ahubwo imbaraga za Regitabara cyane mu gusapotingwa bya hafi na Alliance Fleuve Congo ba M23 zikomeje kugenda zigaragara muri no minsi ahubwo mu buryo butandukanye nubwo twabonaga muri rusange. Nshuti bavandimwe, intambara yo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ihindura isura ndetse kandi ni intambara ikomeje gusatira ibice byinshi bitandukanye cyane cyane ibice byegereye igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero M23 mu gihe yaba ifashe umwanzuro wo kwataka ibice byari mu gihugu cy'u Burundi ishobora kuzafatanya n'umutwe wa Regitabara nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Bivuga yuko kandi n'abaturage bashinjwa cyangwa bakekwaho kuba bafatanya n'umutwe wa Regitabara mu buryo bumwe cyangwa
se ubundi abenshi mukomeje gutabwa muri yombi nabavuga yuko ngo bafite imiryango yahunze igihugu cy'u Burundi, ariko mbibutsa yuko abenshi mu bahunze igihugu cy'u Burundi na benshi bahunze igihugu cy'u Burundi bitewe n'amacakubiri y'ivanguramoko, bikanavuga yuko kandi abenshi mu banze gutahuka benshi muri bo bagafata n'umwanzuro yo kwinjira mu mitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara n'indi itandukanye irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, bavuga yuko bazakuraho ingoma ya Perezida Antoine bavuga yuko bazakuraho ingoma ya Perezida Evariste Ndayishimiye ufatanya na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu mugambi mubisha wo gukomeza gushyigikira akarengane ndetse kandi n'ibibazo bakomeje kwirengagiza abaturage b'ibi bihugu byabo by'umwihariko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura nabyo uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavandimwe rero, intambara isa naho yimukiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nk'ubu ikimenyetso cya mbere, imisozi myinshi itandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko imisozi yegereye za Rumonge ubu ngubu abaturage batuye i Rumonge, icyitwa imbonerakure, igisirikare cya FDNB, polisi y'igihugu cy'u Burundi, abenshi bakomeje kugenda bata muri yombi bamwe mu baturage bakeka yuko ngo bashobora kuba bari kwifatanya n'umutwe wa M23 ngo bishingiye mu gutahura amakuru cyane mamo ku matelefoni y'ibyo aba bantu baganira na bamwe mu bantu ngo babarizwa umutwe wa M23 ndetse n'icyitwa Red Tabara, ariko bikavuga yuko abenshi muri bo mu bakomeje kugenda batabwa muri yombi mu gihugu cy'u Burundi ari kugenderwa ku cyitwa amacakubiri y'ivanguramoko, bikavuga yuko ibi ntaho bihuriye no kuba umutwe wa M23 na Red Tabara bishobora kuba byafatanya bikajya gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se bakagaba ibitero simusiga, ibitero karabutaka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbe ku rugamba akubiye mu bikomeje kugenda bigaragara. Umutwe wa M23 ndetse kandi na Red Tabara biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ahubwo imbaraga zidasanzwe ndetse kandi n'abakomando twagiye tubona abenshi mu bagiye bagerageza kugaragazwa n'umutwe wa M23 abagaragaye mu bice byinshi bitandukanye. M23 yamuritse byaba ari bya 7,000 ndetse n'abandi babakurikiye. Biravuga yuko abenshi muri bo ahubwo harimo na za Red Tabara bongereye imbaraga mu rwego rwo kugira ngo leta y'igihugu cy'u Burundi mu gihe yabikomeje kugenda ishotora umutwe wa M23 nayo izihorere ikoresheje icyitwa Red Tabara. Bisa naho byongeye guhindura isura, urugamba rusa naho rwongeye gukomera cyane ukurikije buryo ki intambara ihagaze aka kanya. M23 yambariye urugamba kandi iravuga ndetse kandi iremeza yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi mu gihe rwaba rukomeje kwicuma rwegera muri iriya misozi ya za Kamumenge, cyane cyane nino misozi ya za Ruvunji, barasa muri iriya misozi ya za Ruburure ndetse n'iriya misozi yegereye za Kamanyura. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko umutwe wa M23 ushobora kuba wamanuka inkungugu hakurikirwa ku makuru akomeje kugenda aturuka muri iriya misozi yegereye hariya za Mumosho. Nk'ubu hari imisada y'abasirikare barenga 7,605 bamaze koherezwa muri iriya misozi yegereza Mumosho. Iyi ni imisada y'abasirikare b'abakomando, tubonye ibimodoka bigera hafi kuri 86 bihetse abasirikare benshi kandi n'intwaro nyinshi ziganjemo artilleries. Bikavuga yuko kandi izi ntwaro ziteguye kurasa mu bice byinshi bitandukanye byariya muri Sud Kivu, cyane cyane mu masanganye mihanda Runingo, Kiriba, Kawezi ndetse kandi na Kavimvira. Bikavuga yuko umutwe wa M23 kandi witeguye guhangana ndetse kandi no guhatana n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo ukurikije buryo ki intambara ihagaze. Intambara yongeye guhindura ndetse kandi intambara yongeye gukomera cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Si ubwa mbere si ubwa kabiri mbabwira nti mu gihe gitoya muzabona M23 imitutu y'imbunda iyerekeje mu gihugu cy'u Burundi, ariko byatangiye kuko n'uyu munsi biravuga yuko imisozi myinshi itandukanye cyane cyane imisozi yegereye hariya hafi na za Cibitoke, biravuga yuko M23 yarasheyo amakompora agera kuri 4. Bikavuga yuko kandi M23 gahunda y'uyu munsi bafite gahunda yo kurasa za Kibuye hariya hafi neza mu mujyi hagati mu mujyi wa Bujumbura. Urugamba rusa naho ryongeye guhindura isura kandi ishusho y'urugamba irasa naho yahinduye isura.
benshi baravuga bati ino ntambara ishobora kuba iy'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane aho leta y'igihugu cy'u Burundi yo iri kuvuga ndetse kandi iri kugaragaza mu magambo navuga yuko ari ibinyoma. Leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje gutangaza ivuga yuko ngo izi ngabo z'umutwe wa 23 ngo zisigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo mwagiye mubyumva mu madisikuru menshi atandukanye n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko ngo mu gihe M23 yaba imurasiye hariya muri Uvira ngo nawe azarasa mu gihugu cy'u Rwanda ngaturutse mu Kirundo. Ariko ibi navuga yuko ari ibintu bikomeye cyane kandi bikomeje guhindura isura. Intambara isa naho yongeye gukomera cyane nk'ubu umutwe wa 23 uretse gusheringa ukoresheje imbunda za artillery, ahubwo umutwe wa 23 mu makuru yizewe kandi mamo wamaze gutangaza yuko ugiye gukora operation simusiga, operation karabutaka yo gufata umujyi wa Bujumbura mu rwego kugira ngo baburizemo ibitero by'indege za drone kamikaze CH4 ndetse kandi CH+ ndetse kandi n'indege za Sukhoi 25 zikomeje guturuka Bujumbura zijya kurasa muri position zaho umutwe wa 23 uherereye. Ibi kandi 23 yatangiye kubigaragariza mu bimenyetso byinshi bitandukanye, aho yatangiye gukora sharing zidasanzwe ndetse kandi bikavuga yuko izi sharing hari na bombe. Telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru wabigize umwuga akaba aherereye mu bice byinshi bitandukanye byahariye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yibereye muri ya misozi ya Uvira, aho agiye kutubwira uko situation ihagaze muri rusange. Ariko mbere na mbere ndagira ngo mbanze mbabwire impfunyamfunyi ku byo tugiye kugarukaho muri rusange. Turaza kugaruka kuri drone zidasanzwe ziri gukora akazi kadasanzwe z'umutwe wa 23 ndetse kandi turagaruka ku bitero bidasanzwe by'igisirikare cy'u Burundi n'abasirikare ba FARDC bagabye mu misozi itandukanye yahariya muri Sud Kivu. Byose turabyinjiranamo neza ndani kwa ndani. Bwana munyamakuru, tuzaza kugaruka ku zihe ngingo z'ingenzi. Turaza kugenda tugaruka ku ngingo z'ingenzi z'amakuru menshi agiye atandukanye, ariko Bwana Karimba, yes mbanza nsuze abadukurikiye mbatera yama mbabwira habari za masiku, ndugu zetu kabisa, tuko pamoja uko banyumva kabisa. Mbanje meze neza zanye amakuru y'ubwino n'ubwiza mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo, intara Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko twemeje ko iyi ntambara tugomba kwirwana mu itangazamakuru muri rusange. Twese cyane rero ingingo z'amakuru yacu, Bwana Karimba, abaturage bahariya muri Sud Kivu bakomeza kwibasirwa n'imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Ni imirwano ikomeje gutakiranya abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo. Hari amwe mu makuru namaze kugenda anohoza nahawe na zimwe mu mboni dufite mu ntara Kivu y'Amajyepfo, Akayanza, Munanira, Kirungu ndetse n'ahitwa hariya muri Uvira, hafi ya Uvira, nuko hari amakuru angeraho avuga yuko hari indege za M23 za drone zamaze gushegesha mu byo bukomeye cyane ibirindiro bya FDNB, FARDC ndetse na Wasare. Ayo makuru nayo ndagira ngo tugende tuyava imuzi n'umuzingo. Ibi rero bikaba biri kugenda biba mu gihe ku mpande zombi bose bakomeje kugenda barwanira muri ya misozi ikikije Uvira. Mu gihe M23 yifuza kwinjira mu Uvira, nyamara Wazarendo FDNB FARDC bamaze kwibera ibamba mu buryo bukomeye cyane. Ibi turabigarukaho. Uraza kunyemera hari andi makuru nagiye mbona kabisa, nagiye mpabwa na bamwe mu bataramu kabisa b'imbere cyane hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo. M23 rero hari amakuru ambwira yuko ngo yaba igiye kongera kwataka bundi bushya agace ka Fizi. Aya makuru urayafite? Aya makuru ndayafite, turaza kuyagarukaho kandi tubihuze n'ibiri gukorwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, aho bari kwerekeza abasirikare benshi b'iriya bice ndetse kandi mu bice bya Warungu. Gahunda bafite no kwigarurira ibice byinshi bitandukanye byahariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko umujyi wa Bukavu ndetse n'imisozi igize umujyi wa Bukavu itandukanye, hari za Kamanyora, mu Moshoka bari ndetse kandi aho bivuga yuko bashaka ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ni nyuma y'ibitero kandi bitandukanye biri kugabwa n'igisirikare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gutegura, aho bari kuvuga yuko ngo bagomba kubohoza imisozi myinshi itandukanye intare zasarambwe zibitseho nyuma yo gutegura operation simusiga, operation karabutaka z'indege z'intambara ndetse kandi n'ibibunda bya muzinga byiganjemo ama BM. Bwana munyamakuru, rero M23 hari andi makuru aturuka muri
ntara ya Kivu y'Amajyepfo ngo abaturage b'ahantu hitwa Kihade ndetse na Kigwegwe bamaze kwimurwa nyamuna mu gihe ngo makumyabiri na gatatu yifuza gukoresha iyi nzira yinjira muri Uvira ndetse biravugwa yuko ishaka kuhakoresha yinjiza ibifaru n'urugamba rwo kwataka Uvira. Aya makuru nayo ndakeka uyafite turagenda twinjiramo tano kwa tano ndani kwa ndani kabisa. Iwarikane mu gace ka Ikobo wamaze kubura igica hagati y'abarwanyi ba makumyabiri na gatatu ndetse ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Aya makuru ndagenda yava imuzingo nyamuna Bwana Karimba. Amakuru ni menshi cyane abadukurikiye nababwira ati ni menshi cyane muri rusange. Amakuru yo ni menshi cyane bwana umunyamakuru, turagaruka ku magambo adasanzwe ndetse kandi yuje urwango akomeje kugenda kwirakwizwa n'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi bitandukanye bya hano, aho bari gukora propaganda mu baturage bababwira yuko bagomba guhumukira ndetse kandi no kwagurukira kurwanya umutwe w'intare za Sarambwe, nyuma yuko umutwe w'intare za Sarambwe uri gutegurwaho ibitero simusiga, ibitero karundura, kandi ubona yuko rwose ibi bitero bishobora kuza kuvamo ikintu kigari cyane ukurikije buryo ki imirwano iri gutegurwa bwana munyamakuru. Birumvikana ariko Bwana Karimba twaza gusoza aya makuru tutaje kunyarukira mu gace ka Kaziba. Wazarendo iragira iti abasivili mugume mu nzu ati Kaziba Kaziba Plutongo twayivye kabisa. Aya makuru nahoze ndabona amwe mu mavideo Wazarendo rwose igira ati Kaziba abasivili mugume mu nzu imico ngo nayo tuyatake. Ibi nabyo nagira ngo tugende kwiva imuzingo. Ibice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo urabona ko makumyabiri na gatatu ifite ubwoba bukomeye cyane, ifite panikimenti ku rwego ruri hejuru cyane bitewe n'ibitero yagiye ibona byo mu bwoko bwa drone CH4 kabisa na Wazareno FDNB afadese bagiye bayigabaho, yaba mu gice cya Warungu yaba mu gice cya Minembwe bagiye babyumva. Rero magingo yari ikintu twakwita guparika ku nyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu buryo bukomeye cyane. Ariko bikavugwa ko makumyabiri na gatatu yiteguye cyane. Gusa aya makuru ndi gukesha zimwe mu mboni yumvise ko hari ibindi bikoresho bya makumyabiri na gatatu zinjiye muri ya Kamanyora bigiye kwifashishwa mu kurwana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi nabyo rero ndagira ngo tugende tubiva imuzingo. Urugamba rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo ari umutarama agiye ambwira ati nibwo rwajya kuba rwose, ati nibwo rugiye kwambikana hagati y'intare za Sarambwe ndetse na Wazarendo FDNB ndetse na FARDC. Ubu rugamba rero rukomeje kugenda rukomera cyane ndetse kandi rukomeje kugenda ruba ihurizo bwana munyamakuru. Ahangaha ngewe yongeye kuvuga ibintu ndabanza nkabica ku imuzi, nkavuga gitero ariko nkavuga n'ikibimutera. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bari gutegura operasiyo simusiga, operasiyo karabutaka. Ni nyuma yuko ngira ngo byagiye bigaragara yuko izi operasiyo simusiga, operasiyo karabutaka zagiye zitegurwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nyuma yuko batangiye kwegereza abasirikare muri misozi yo mu gihugu cy'u Burundi yegereye hariya za Rumonge, hariya za Bugarama, Magara, Rutuno, Muturirwa, Minago, Kagongo, Gahinda, Busaga, Murambi ndetse n'ahitwa Mubone, Gitaza, Migera, Muhuta n'ahandi hatandukanye. Aba basirikare b'abakomando nibo bagiye bambutswa bashyirwa mu mato bajyanwa muri iriya misozi ya za Uvira hariya za Kavimvira. Bwana munyamakuru rero ibintu bigenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ko nakomeje kugenda mbikurikirana cyane. Bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko iki gisirikare cy'u Burundi cyahawe inshingano zikomeye cyane, bivuga yuko n'amakuru y'ubutasi bwa gisirikare aka kanya igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yamburiwe inshingano igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ubu ngubu izo nshingano ziri mu maboko y'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa yuko rero izo nshingano igisirikare cy'u Burundi cyahawe nizo zikomeje gutuma imisozi itandukanye yahariya muri Uvira, iriya misozi ya za Kiriba hariya ku muhanda Route Nationale 5, iriya misozi ya za Runigo, Kingwengwe, Pruta, mu misozi yegereye hariya Tema ndetse n'ahitwa Kiku n'ahitwa za Useni mu majyepfo ya Uvira.
niyo mpamvu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kohereza abasirikare benshi cyane. Ibi rero iyi mpamvu ikomeye gutuma abasirikare bohereza n'abasirikare benshi cyane bikomeje guterwa n'uko bamaze kumenya yuko amakuru y'ibyo bari gutegura ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe bamaze kuyamenya, bikaza no gutuma intare za Sarambwe zohereza abasirikare muri misozi za Kamanyora, Sanje, Remera hariya muri Uvira, bakohereza abasirikare hariya Murenge ndetse na Dembe na Kihande. Aba ni abasirikare biteguye kugira gute kubirizamo ibitero by'indege za drone ndetse na kajugujugu z'abasirikare ba FARDC bari gushaka kugaba ibitero simusiga, ibitero karabutaka, kandi ibitero bigamije kurimbura umutwe wa M23 ndetse kandi n'imbaraga zabo, kandi bikanavuga yuko izi mbaraga ziri kugenda zigaragazwa n'igisirikare cy'u Burundi zishingiye ku mafaranga atagira ingano yahawe aba basirikare, amadolari menshi cyane rwose, bivuga ko kubitiro babahayemo 1/2 mu rwego kugira ngo babone buryo bahangana n'umutwe neza Islam. Birumvikane ko rero ibintu bigiye gukomera, kandi birumvikane ko imirwano igiye gukomera cyane muri misozi ya Sud Kivu ndetse no mu misozi by'umwihariko ya Uvira, ukurikije buryo ki operasiyo ziri gutegurwa, kuko abasirikare 33,600 nibo bari kubarwa mu mibare bamaze gushyitswa mu bice bya hano muri Uvira, bagiye kwataka Sud Kivu bagakuramo umutwe wa M23. Bigaragara yuko rero uno mutwe nawo gahunda usigaje nyuma yo kubona yuko umubare w'abasirikare bafite ari bakeya ku ruhande rw'abasirikare FARDC ifite n'abarundi, uba gahunda bazanye niyo kurwanisha ibifaru ndetse n'indege z'intambara ziri mu bwoko bwa CH4 ndetse na kamikaze zo guhangana n'ibi bitero. Urumva yuko rero ibintu bikomeye, kandi urumva yuko bikomeje kuba ihurizo, kandi uko umunsi ugenda uzaza niko bikomeje kugenda bihindura isura. Ngewe ndagira ngo twinjiranemo neza, ngewe umbwire ese izi deployment z'igisirikare cya FARDC z'igisirikare cya FARDC mu misozi ya za Kavimvira, Kawezi muri Uvira ndetse n'ahitwa za Kikuna Kiriba hafi y'umuhanda Route Nationale 5 ugana mu byerekezo bya Runiga ku muhanda ugana za Sanje na za Remera, biraza kubyara iki mu gihe umutwe w'intare za Sarambwe nawo ukomeje kudeployinga abasirikare hariya i Murenge mu byerekezo bya hariya Dembe, Kihande, Kingwengwe ndetse no muri ya misozi yari hafi na Shabunda ndetse n'Ipene Kusa. Bwana Karimba, urakoze cyane. Gusa hari ikintu nabwira abadukurikiye muri rusange, intambara y'intare Kivu Amajyepfo, urugamba rwiteguwe igihe kinini cyane. M23 ngo kubibuka neza yafashe umujyi wa Bukavu, umujyi mukuru w'intare Kivu Amajyepfo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025. ubwo rero M23 yafataga uyu mujyi wa Bukavu, yahise itangaza ko yiteguye gufata umujyi wa kabiri w'intara Kivu Amajyepfo ari wo Uvira. Ibi rero M23 kubera ko munsi yatangiye kugenda ibigerageza ikora diploma militaire mu buryo bukomeye cyane. FARDC bamwe mu bagiye bagambana ibice bikagenda byigarurirwa na M23 byagiye bibaho kenshi cyane. Gusa igisirikare cya guverinoma y'u Burundi FDNB ubwo cyinjiraga muri Uvira, habaye ikintu twakwita commitment ku misamba za M23 zabaye izikozwe mu jisho mu buryo bukomeye cyane, kuko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cy'abashinzwe FDNB cyahise kibangamira imwe mu mipango y'imisamba za M23 ndetse cyahise gituma imishinga ya M23 yari ifite kwinjira muri Uvira igitangira kugenda gakere. Ndagira ngo umbwire abadukurikiye ati magingo ya gahunda militaire ku ruhande rw'imisamba za M23 zirakorwa gusa zakozwe guhera ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo umujyi mukuru w'intara Kivu Amajyepfo Bukavu wigarurirwaga. Kugeza magingo ya gahunda militaire ziracyakorwa mu bice by'intara Kivu Amajyepfo harimo Kamanyora n'ibindi bice bitandukanye za Kavimvira. Ndetse ndagira ngo umbwire ati kugira ngo Uvira izigarurirwe ni urugamba rukomeye cyane, ntabwo ndi kubibona mu mboni zanjye. M23 izataka Uvira, ariko kwigarura ni ibintu bidashoboka cyane nk'uko abantu babyiteze. yagira ngo mvuge ati mu gihe kirimo ingabo za guverinoma y'u Burundi FARDC yaramaze kugenda itoranwamo umugambanyi. Urabizi neza ko ubu magingo ya ubutasi bw'igisirikare cya FDNB nibwo buri gukora mu ntara Kivu Amajyepfo imaze muri Uvira. Ni ukuvuga ngo ubu kugira ngo M23 ibe yabona abo ikoresha n'abagambanyi muri Uvira ni ibintu bigoye cyane bitewe n'ubutasi buhari bwa FDNB. Ibi rero bihita bitangira gutanga ishusho y'urugamba rukomeye cyane magingo ya kugira ngo M23 ibone inzira zigomba kwinjiza Uvira ikoresheje ubutasi ni ikintu kigoye cyane.
kuko ubutasi bwayo bwose bwamaze kugenda buvumburwa. Niba ubyibuka neza mu 2023 yagiye ikoresha zimwe mu nyoni FDN igenda izivumbura, igenda ikoresha abana ubwo yaboherezaga muri za Uvira bagafatirwayo abamama ndetse na bamwe mu bapapa, ndetse yagerageje no gukoresha impuzankano. Ariko bwana munyamakuru naguciye mu ijambo, hari akantu numvishe ngiye karansetsa. Ujya ubona bya bintu by'ibisati bajya bambika imyenda mu masoko, abantu bacuruza, ngira ngo imyenda murabizi neza, ngira ngo ugira na business rwose, abantu bajya banabimenya business yo gucuruza imyenda. Biriya bintu by'ibisati rwose ngo niyo mayeri igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje muri iriya misozi, ngira ngo wagiye ugarukaho twavuzeho y'ibitero biri kugabwa n'umutwe neza asirambwe bakoresheje drone, ngo bafataga ibisati bakabyambika impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi, ngo bakoze isoko rikomeye cyane ryo gukora ibisati byinshi bingana n'umubare w'abasirikare bohereje mu bice bagiye kurwaniramo. Noneho ngo drone z'umutwe neza asirambwe ngo zifite ukuntu zasharingaga amakompora, ngo amakompora karasa amasitati, abasirikare ngo bihishe mu mvumo. Bwana umunyamakuru, ibyo bintu nabyumvishe ndavuga ni noneho ino ntambara uretse kuba ari intambara, noneho dusanzwe tuzi ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ngiye mufata nk'umukomediye, ariko noneho operasiyo ari kurwana noneho zirimo n'ubukomediye burenze bunateye n'ubwoba. Ndajya komeza cyane unyibwirire mbajya ngo nako kana abantu bakumve rwose tugacishemo. Bwana Karimba urakoze cyane. Ndabona urugamba rwo mu ntara y'Kivu Amajyepfo rushaka n'amarobo azaruzamo, kuko abantu bumve neza ko ari urugamba rukomeye cyane. Yumviyemo 23 ibona n'inzira ya balkanization muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe 23 yaba yamaze kwigarura Uvira, ibona neza ko yategeka ku meza y'ibiganiro bikumvikana. Ngira ngo mbwire abantu magingo ya 23 ntabwo yifuza ubutegetsi bwa Kinshasa bwose. 23 yifuza balkanization, sinzi ko abantu batamaze kugenda babibona, kuko ubona ko nta kindi kibaraje inshinga. Barashaka gukora icyitwa Kivu Republic muri rusange. Babona neza ko umutoza bamaze kwigarura Uvira bakicara ku meza y'ibiganiro muri Qatar i Doha, balkanization bigakunda. Niyo mu gihe babona ko batarafata Uvira, mbere ko Uvira magingo ya impamvu ibaraje inshinga, ni kimwe mu gice gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imaze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu Amajyepfo. Iyo Uvira umunsi baba batarayigarurira ngo bafunge imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi na RDC, birumvikana ko ingabo z'u Burundi zitazahagarara kwinjira muri Uvira kurwanya amoko. Erega bwana munyamakuru, ntabwo ari ingabo z'u Burundi gusa, yego ingabo z'u Burundi zirenga 10,000 zirimo zarazanywe zirahari hariya mu misozi ya za Uvira, za Kavimvira, Kiriba n'ahandi hatandukanye. Ariko buriya abasirikare benshi ba FARDC nyuma yuko barwaniye mu misozi ya za Bukavu bagatsindwa, buriya benshi berekeje muri Repubulika bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, berekeje mu Burundi. Abacancuro b'Ababiligi, abacancuro b'Abanyamerika bakomoka muri Amerika Amajyepfo, Colombia, Argentine ndetse na za Mexique, bose ni hariya bari. Operation niyo bari kuzitegurira, ni ukuvuga ngo n'ibikoresho byinshi ibyagurwaga byavanwaga mu Bubiligi, byavanwaga mu Burusiya n'ahandi hatandukanye, biri kuzanwa bikurwa mu Burundi bizanwa Uvira. Ni ukuvuga ngo Uvira ni inzira ndende kandi ikomeye cyane y'intambara idasanzwe dushobora kubona muri bino bice, kandi intambara ishobora kuba mu buryo butandukanye twebwe nubwo twatekerezaga. Birumvikana cyane. Impamvu narivuze ngo 23 kuba ishaka Uvira inashaka gufunga n'imipaka y'igihugu cy'u Burundi, 23 igerageza ko ubwo ingabo z'u Burundi zinjiraga muri Uvira habaye ikintu twakwita ko mu buryo bukomeye cyane, kuko ndakeka abacancuro bari abanyakongo baje vuba urugamba rwa Uvira. Urugamba rwa Uvira rwinjiyemo Abarundi ubwo Bukavu yafatwaga. Neza uko uwahanganye, niba ujya ukurikira amatangazo ya Kanyuka Lawrence umuvugizi wa AFM 23, avuga ko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gikomeje kubagabo ibitero by'ubwiyahuzi by'indege zo mu bwoko bwa drone C4. Rero urumva yuko ikibahangayikishije kenshi cyane ibitero bikomeje kugabwa ngo n'igisirikare cy'u Burundi. Rero barumva kuba bafata Uvira ari strategique ikomeye cyane, kuba bafunga imipaka ntagire umusirikare w'u Burundi wongera kwinjira ku butaka bwa Uvira ndetse bimaze mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Rero ukabona ko Uvira
ari ikibaniro rikomeye cyane, ari igisobanuro cy'intambara ikomeye cyane mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ari FARDC iravuga ati gutakaza Uvira dutanze balkanization. Ukabona ko ari ibintu bikomeye cyane na FDLR muri rusange iravuga ati gutakaza Uvira M23 ifitanye amasezerano ndetse gitabara umutwe urwanya leta ya General Neva ikanga ubutegetsi bw'i Burundi bwamaze gutembagara. Rero ukakibona ko ku mpande zombi ibintu bitazoroha, ni urugamba rugiye kugaragara mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ahubwo ikintu nagira umunyamakuru Karimba intambara twabonye muri rusange, ahubwo intambara igiye kugaragara. Intambara igiye kujya yatangira, ariko ndagira ngo tubyinjiremo tugana no ku musozo, twinjire mu misozi ya za Warikare. Ndagira ngo twikoze Ikobo, Peti, Burayi, Marimo ndetse n'ahandi hatandukanye mu misozi yegereza Karembe. Ndi kumva yuko ngo ibitero bikarabutaka, ibitero simusiga biri gukorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa b'Abarundi n'abacancuro ngo bagamije kwigarurira iriya misozi itegamiye teritwari ya Masisi, aho bashaka kwisubiza iriya misozi ya za Kirorirwe, bashaka kwisubiza Sake, bashaka kwisubiza Bihambwe, Rubaya, biriya bice bikungaye ku mabuye y'agaciro byinshi. Biravugwa kandi biremezwa yuko operation simusiga yakozwe na drone z'intambara ndetse n'akajugujugu hariya muri Ikobo ngo yatsize M23 yikuye mu bice byari muri Ikobo. Ariko aya makuru nagira ngo mwibarize wowe uri hafi y'ibyo bice, niyo cyangwa se ni yandi y'abamotari y'abantu bakomeje kugenda babeshya. Nge nago ku kinyamakuru cyanjye nago nge mvuga amakuru y'abamotari, mba nshaka kuvuga amakuru ari realite yizewe kandi afite ibimenyetso. Aha ariko ibimenyetso bya mbere ngira ngo utarabigarukaho ngiye mfite, ngira ngo ku munsi w'ejo twahoze tuvuga ku kuntu operation ngira ngo twabiganiragaho mu gikari zakozwe ifatwa na Bukumbirwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresheje indege za drones na kajugujugu. Hari ifatwa abacancuro b'Ababiligi ndetse n'abacancuro b'Abanyarijantine Colombia bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi n'iza FARDC Special Force Anaconda ndetse n'aba Eagles bakarasa ku mutwe neza Sarambwe, bikaza no kurangira ngo umutwe neza Sarambwe wohereje abakomando b'abanyadushoka ngo bakajya gutera muri bice bya Bukumbirwa, aho abasirikare b'Abazarendo bari bakambitse, bakaza ngo kuhahitana abasirikare bagera ku 111 b'Abazarendo bari kumwe n'abasirikare ba FARDC. Bivuga ko nabo ba Eagles bari barimo, kuko amafoto ngira ngo nk'umuntu utaba muri groupe yanjye abagomba kwandika 0788577237 ibimenyetso, amafoto n'amavideo akabyibonera. Ni amakuru meza ubutasanga hano uretse hano ku murongo wacu mugari D. Tunabibutsa gukora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza. Ndagira ngo umbwire wowe urugamba rwa Warikare urabona ruhatse iki, urabona igisubizo cy'urugamba rwa Warikare koko biraza kuba igisubizo cy'uko iyi FARDC n'Abarundi n'aba bacacu bari bwinjiye muri Masisi cyangwa bari bufate n'ibindi bice bari gushaka gufata byegere Warikare, cyangwa se biraza kuba iby'ubusa n'ubundi FARDC yongere itsindwe cyangwa se yongere kubitwe nk'uko yakubitiwe Masisi, Rushuru, Rubero, igakubitirwa Sud Kivu, mira misozi ya Bukavu n'ahandi hatandukanye. Uranyumva neza? Amarezo ndumva atumvikana neza, sinzi ikibazo kibayeho. Alo. Yego, ntabwo twumvikanaga neza ku murongo. Iyo misozi rwose bitewe n'ukuntu iba ihanamye cyane, amarezo kuyabonera nta nubwo biba byoroshye. FARDC nabo bashobora gukupa amarezo mu rwego kugira ngo rwose barebe yuko aya makuru atanagira kure cyane. Wasanga barana bahakinze bwana munyamakuru. Birashoboka cyane kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaza ubwenge bw'ikoranabuhanga. Zirakunzwe Felix Antoine Tshilombo amaze gutumiza Patriot none arigomba kuzajya ikurura kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo nuko uzajya witonda mu gihe uri kumva amakuru, nuko ujya ahantu hari umutekano hameze neza, kuko ushobora kuza guhura n'ikibazo. Ibyo bwana munyamakuru tuba twarabyemeje urugamba n'intambara tugomba kurwana mu itangazamakuru, kandi uriya na musirikare amarezo ndumva yanze rwose, cunga n'ahantu uherereye ndumva ibintu bitameze neza. Ndagira ngo rwose tubonereho umwanya rwose dusezera abantu bose bo ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kugezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Uwo ni inshuti ndetse akaba umuvandimwe, ariko ntabwo uba ugomba no kugenda utababwiye kuri TV yawe rwose ngo bajye gukurikirana babwire. Kuri TV bayita iyo news kwishyirwa bwana Karimba. Yes. Kugira ngo abantu badukurikira rwose bakomeza kuduha
umwanya wabo tubagomeza kugenda tubona muri ino ntambara, intambara nini cyane kandi intambara ifite. Tubibutsa yuko dutanga ikiguzi ndetse n'igitambo cyose gishoboka kugira ngo amakuru aboneke. Igitambo cyose twiteguye kugitamba, ahasigaye amakuru akaboneka kandi yizewe. Urakoze cyane bwana, kandi ukomeze umererwe neza, ugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarike n'ubugingo bigume mu mutima wawe. Sawa sawa.